I veliki pozdrav za ove ođe kraljeve. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u video na kanalu. Danas sam za vas pripremio 5 najluđih stvari koje je pronašlo obezbeđenje na aerodromu. Ovo je drugi dio, prvi ste odlično podržali, hvala vam puno, sada krećemo. Čovjek zvani iPhone. Vlasti u Hong Kongu su uhvatili ovog dečka, koji je veoma pametno htio da prokrijumčari 94 telefona marke iPhone, tako što ih je zalijepio na svoje tijelo. Uglavnom, da skratim priču, cijena svega je bila oko $40.000. Čovjek je sletio u Melbourne, nakon leta iz Dubaija. Kada su ga zaustavili, počeli da pretresaju njegove torbe. Nijesu našli baš ništa, ali kasnije su otkrili da je nosio helanke sa 2 žive ptice, ušuškane u noge. Krijumčarenje divlje životinje nije okrutno, ali predstavlja ozbiljan problem na životnu sredinu Australije i zdravlja australijske zajednice. I veoma je važno da radnici prijave sve pokušaje transporta životinja u Australiju. Inspektor aerodroma Carlo otvorio je takav kontejner i otkrio jezi poklon od 420 funti. To su inače bili kravlji mozgovi. Nevjerovatno je to da je neko 4. put u toj nedelji pokušao da leti sa takvim organima. Priliv sumnjivog mozga krijumčare u Sudan. Vjerovali ili ne, kravlji mozak u pojedinim državama možete kupiti za $1, a u Sudan ga možete prodati za 6 puta više. To je zaista dobra para, naravno ako uspije da prokrijumčari. Vjerovatno ovo sada zvuči kao neka scena iz filma, ali jedan vikend su navodno majka i kćerka pokušali da prokrijumčare mrtvo tijelo u velikoj torbi punoj robe. Postoji jedan značajan razlog zašto su neki ljudi pokušali da prokrijumčare leševe na brodu, a to je zato što teret nikada neće biti nisko, ali aviokompanije provjeravaju i osoblje. Uglavnom su htjeli da ga prokrijumčare zbog nekih dugovanja. Dugovanje je bilo oko $3.000. Kasnije je neko platio kauciju i one su puštene. Merlin, stanovnik Sjedinjenih Američkih Država, je 2006. godine u svojoj torbi pokušala da prokrijumčari ljudsku glavu bez uredne dokumentacije. Inače, ako nijeste znali, putnici koji žele da transportuju tijelo moraju imati dokumenta o smrti. Ona je osuđena na 2 godine uslovno i morala je da plati kaznu od $1.000. Ok, ljudi moji, to je to što se tiče ovoga klipa, ja se iskreno nadam da vam se klip svidio i da ste učili neke nove stvari. U komentare pišite temu za sljedeći video, ne zaboravite se pretplatiti na kanal, pritisnite zvonce za obavještenja. To je to, hvala vam puno na podršci i uživajte, pozdrav!